Alleluia, 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 alleluia. Wow, bavamo umukariste mwiza, umeze neza. Pasika nziza sheri wanjye. Kuri twese hamwe. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, Pasika twibutse iki? Izuka rya Yezu Kristo. Wow, nibyo abana mudukunda mudukurikiye, mwumvise ko Pasika itwibutsa izuka rya Yezu Kristo. Niyo mpamvu twishimye. Pasika nziza abana nshuti zacu, Pasika nziza ababyeyi mudukunda, Pasika abatantine mwese bo mu rugo ndabizi muradukunda, murampamagara buri munsi ngo mukunda Ruwanje, mukunda indirimbo ze, mwese tubifurije Pasika nziza, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abakunzi bacu mwese tuje kubasuhuza no kubifuriza Pasika nziza. Umuhanzi wanyu Ruwanje namubazaniye, mumaze iminsi mumbwira ko mumukumbuye. Karibu suhuza abakunzi bawe. Abana mumeze neza, Pasika nziza kuri mwese aho muri, babyeyi beza, Pasika nziza abankurikira bose, haba aba hanze, aba mu bindi bihugu bitandukanye bose, Pasika nziza kandi Imana ibahe umugisha. Amen. Umugisha nanjye ndawakiriye. Yese ntunyifurije? Nawe ndakwifurije. Okay. Abakunzi we ndabizi umutegereje kumbwira ngo mama Ruwanje ngo turashaka rembo ka Ruwanje, mwihangane muri Noheli twabaye akaririmbo. Mwagakunze? Ko bakarimbo keza? Uyu munsi rero muri Pasika murabizi ko iyi vacances aba ari ntoya, asubiye ku ishuri indirimbo itaraboneka, ariko mu kwa gatanu mu kwa gatandatu indirimbo izaba yabonetse. Mugira ikibazo umuhanzi wanyu arahari, mukomeze murebe channel ye, yitwa nguki? Izere Louange Ora. TikTok yawe nayo yitwa Izere Louange Ora. Aho mwahasanga indirimbo ze, mwitetero kuri televiziyo Rwanda naho hacamo indirimbo ze, mujye muri kurikira no mu bindi bitangazamakuru bitandukanye, amateleviziyo menshi nabonye mu biganiro by'abana baba gukina. Sibyo? Abakunzi rero mwumve ko umuhanzi wanyu ahari kandi bakwifurize amasomo meza, ugiye gusubira ku ishuri. Uzabitsinda? Courage. Merci. Mu wa gatanu umenye ko nta mikino. Urumva? Ugomba kwiga cyane ujye kujya mu wa gatandatu. Siko bimeze? Kigali umaze kuhamenyera se? Ari Kigali ni Huye, heza ni he? Hose. Hose ni heza. Okay, bakunzi bacu rero nta byinshi twababwiraga, twe tuje kubifuriza Pasika nziza, mbazane n'umuhanzi wanyu kuko umunsi ku munsi mamumpamagara mumbaza Ruwanje ameze ate ko tutamuheruka. Uyu ni muzima, arashima Imana, arizihiza Pasika ameze neza, agiye gusubira ku ishuri, mumwifurize amasomo meza. Dusoze? Yego, ariko mama, dusoze turirimba kakaririmbo kabandi ukunda kuririmba uvuye muri korali, kaba karimo ngo ni impamo. Okay, nibwo turakazi neza, nta kibazo reka twarimba kuko numvise waragakunze. Alleluia, 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 Kristo mwami w'amahanga yose yazutse ni impamo. Nitwishimire Pasika, nitwishimire Pasika, Kristo wapfiriye kudukiza yazutse ni impamo. Bye, turabakunda.